Yes, reka twongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakundwa mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe mu makuru y'imikino abagezweho hano iwacu mu Rwanda. Iyi ni Verite TV, nimba ari ubwa mbere dukurikiye ndakusokanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe bityo bigufashe kubana natwe bya munsi kuwundi. N'amakuru y'imikino tugiye kwerekeza muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibura amasaha makeya cyane abarirwa ku ntoki zo ku biganza byombi kugira ngo abe ahaguruka hano ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe yerekeza aho ndibuze kugenda mbabwira muri iyi nkuru yacu, aho agiye gukina imikino ya raundi ya gatatu munsi wa gatatu wo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026 nkuko nyine bimaze kugenda bitangazwa. N'amakuru menshi ari muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, Verite TV tugiye kuba tuyakuvira imuzini muzingo tuze kuba tukubwira ngo bimeze bite, ese nukuhe kuri kwa makuru ariho kugenda avugwa muri iyi ekipe. Kugeza ubu ngubu abakinyi bagera kuri 12 nibo bamaze gusezererwa mu mwihero wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bivuze ko mu bakinyi 37 bari bahamagawe mutoza Trosten Frank Spitira asigaranye abakinyi bagera kuri 25. Kuri iki cyumweru rero nibwo haje kumenyekana amazina agera kuri 5 yiyongera kuri 7 bamaze kugenda basezererwa, kuko nyine yagombaga guhagurukana abasore 25 ariko harimo abo bagomba kugenda bahurira mu bice bigiye bitandukanye by'isi baturutse aho bakina. Umwihero wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi wiyongeyemo Georgia Kwizera nkuko mu minsi yasize twebe batangarije ndetse mwagiye mubyumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye, ariko nanone kandi tukwibutsa ukanda subscribe ndetse na like. Reka tubashimire kuri mwese mwamaze kuba mubikora. Reka twinjirane mu makuru yacu mu buryo burambuye, muze kuba mumenya ngo gahunda ya ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iteye ute. Umutoza w'Amavubi Frank Trosten Spitira yasezereye Iraguha Haji, Ishimwe Christian, Mugisha Didier, Nsabimana Aimable ndetse na Ndikumana Fabio muri ekipe ikomeje kwitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 izahuramo na Benin ndetse na Lesotho. Abakinyi rero biyongereye ku bandi baherukaga gusezererwa ari Hakizimana Muhadjiri, Tuyisenge Arsene, Mario Sport ndetse na Iradukunda Simeo, Nsengiyumva Samuel ukinira Gorilla Football Club ndetse n'umunyezamu Niyongira Patience wa Bugesera Football Club. Abo bakinyi bagera kuri 12 bamaze kugenda basezererwa. Ekipe y'igihugu rero y'u Rwanda Amavubi iherutse kongeramo Georgia Kwizera ukinira Ruhande Island Football Club hariya mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhamagaye ku nshuro ya mbere muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu Georgia Kwizera papa we akaba ari umukongomani naho mama we ngo akaba ari umunyarwanda, nkuko rwose byamaze kugenda byemezwa. Hariho kureba nimba uyu musore hari igisubizo yaza gutanga kinini cyangwa se gifatika muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kuri inshuro Ani Elija kuva Amavubi ubwo twakoraga inkuru Amavubi ntabwo yari yagahagurutse, ariko ntibyari byagatangajijwe ese Ani Elija yabonye ibyangombwa cyangwa se nabyo, ese bite dore ko umutoza akimuryamyeho. Bikamubwira ko rero iyi ekipe iri kugana ku musozi w'imyiteguro yayo hano mu Rwanda, kuko kuri iki cyumweru nibwo yakoreye imyitozo ya nyuma ku butaka bw'u Rwanda. Kuri iki cyumweru rwose mu masaha y'umugoroba nibwo yakoze imyitozo ya nyuma kandi yimbaraga ku rwego rwo hejuru. Abakinyi bari bahari ubona ko bari ku rwego rwo hejuru, barangajwe imbere na kapiteni wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Bizimana Djihad. Abasore bose bakaba bameze neza cyane ngo biteguye gutsinda imikino yombi bagatahukana amanota 3 bityo bikazabafasha kwitwara neza mu tsinda barimo, kuko baramutse babaye abambere u Rwanda rubaye urwa mbere mu tsinda rwahita rubona itike mu buryo bw'ako kanya ibajyana mu gikombe cy'isi, mu gihe bahanganye na South Africa cyangwa se nyine na Afrika y'Epfo ariyo iri hano muri iri tsinda isa nkaho iteye intabwe cyangwa se ubona ko ikomeye cyane. Ariko nanone u Rwanda mbibutsa ko ruherutse kuyitsindira mu karere ka Huye, rwose biza gutuma u Rwanda ruyobora itsinda n'amanota 4. Ni byinshi cyane biri kuvugwa muri ekipe y'igihugu y'Amavubi. Ese gahunda yo guhaguruka i Kigali mu Rwanda ndetse no gushyika aho bagomba kugira turi buze kubabwira muri iyi nkuru iteye
bite ngo bimeze bite. Rero biteganyijwe ko iyi ekipe iza guhaguruka mu rukirero rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Kamena ku isaha ya 7:45 z'ijoro, aho iri buze kwerekeza muri Cote d'Ivoire, aho izabanza kunyura Addis Ababa muri Ethiopia. Biteganyijwe ko rero Mugisha Boneri, Raphael York, Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende, Mutsinzi Ange, abo bakinyi bazahurira i Abidjan muri Cote d'Ivoire. Imikino rero u Rwanda ruzakina ni y'umunsi wa gatatu ndetse n'uwa kane mu itsinda rya gatatu ruherereyemo mu gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2026. Umukino wa mbere rero uzakini u Rwanda ruzakirwa na Benin. Ndibutse ko ntabwo ruzabera muri Benin, uyu mukino ntabwo uzabera muri Benin, ahubwo uzabera muri Cote d'Ivoire ku itariki ya 6 Kamena, mu gihe ruzongera kwakirwa na Lesotho muri Afrika y'Epfo. Nuvuga ngo imikino yose u Rwanda rufite ibihugu ntabwo bizakira ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi iwabo. Uyu mukino bafitanye na Lesotho uzabera muri Afrika y'Epfo nta cyegeze gihinduka, uracyari ku itariki ya 11 Kamena. Nuvuga ngo nyuma y'iminsi igera kuri 5, nyuma y'iminsi nubwo uwa gatanu bagakina match, barangije umukino uzaba wabaye ku itariki ya 6 Kamena, zabari ku munsi wo kuwa kane. Kugeza ubu rero Amavubi ayoboye itsinda C n'amanota 4 nyuma yo gutsinda Afrika y'Epfo ndetse ikanganya na Zimbabwe. Rwanda rukurikiwe na Afrika y'Epfo ifite amanota 3, mu gihe Nigeria ifite amanota 2 inganya na Zimbabwe ndetse na Lesotho, mu gihe Benin ifite inota 1. Gutyo bize mu gihe abasezerewe muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi mu mwiherero batunguranye cyane ni Hakizimana Muhaji, yaje kuba atungurana. Undi waje kuba atungurana rwose ni myugariro Ishimwe Christian wa APR Football Club, nawe rwose yaje kuba atungurana. Ariko watunguranye cyane ni myugariro wa ekipe ya APR Football Club Ishimwe Christian. Undi wavuga ko asa nk'uwatunguranye ni Nsabimana Aimable, kindi ekipe ya Sport nubwo benshi bagiye bavuga bati yarakwiye kuba yasezererwa, ariko nyine ntago byaje kuba bimuhira gusezererwa. Basezerewe biganjemo abakinnyi bakinira ekipe ya Sport, kuko Tuyisenge Arsene yarasezerewe, Nsabimana Aimable, Iraguha Haji yarasezerewe. Birumvikana ko ntako ekipe ya Sport itari yagize kugira amazina amwe namwe ahamagarwa muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. N'amakuru y'imikino ariho kugenda atangazwa hirya no hino. Umutoza Frank Trosten Spitira nta kindi ashaka, arabizi neza ko ubwo yazaga gutoza ekipe y'igihugu Amavubi cyangwa se ubwo yaramutswaga gutoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, rwose itangazamakuru ndetse n'abandi bantu benshi b'abanyamupira ntabwo bumvaga ko ari we mutoza ukwiye gutoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bavuga bati rwose ni impano y'Abadaga ariko ngo twaje kuba dupfunyikirwa. Rero uyu Trosten Frank Spitira yaje kugenda abyereka itangazamakuru abataramwizeraga ko ashobora kuba yakora ibyananiye abandi batoza benshi cyane kuva mu mwaka wa 2004 Rwanda rwitabira igikombe cya Afrika, banyuze muri ekipe we akagaragaza ko ashobora kuba yakora itandukaniro. N'umutoza no kugaragaza gushaka ubwene gihugu kubahashya cyangwa se ku banyamahanga bashobora kuza gukinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. N'umutoza wakunze umukinyi Ani Elija
wa Bugesera Football Club ku rwego rwo hejuru, aho mu bihe byatambutse yagiye atangaza ko ari we wamwishakiye, ari we wamwifuje, nubwo benshi bakomeza kugenda bavuga ati Ani Elija niwe wifuje gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, mu gihe we umutoza avuga ati ninjye wifuje uyu mukinnyi kuko namubonagamo impano yo ku rwego rwo hejuru. Mu yandi magambo nyine namubonaga nk'intwaro ishobora kumfasha kubona ibitego. Abakinnyi bo ni benshi cyane bazagenda bahamagarwa mu bihe bigiye bitandukanye muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, gusa twe twabashije kumenya ayo ngayo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi turakomeza kugenda tubakurikiranira nk'uko musanzwe mukurikirana ibiganiro byinshi by'imikino ndetse n'amakuru aba agezweho, turakomeza kugenda tubakurikiranira kugeza barangije gukina iyi mikino yombi, ni ukuvuga ku itariki ya 11 ndetse na bukeye bwaho bagaruka mu Rwanda. Tuzagenda tubahereza update tubabwira ngo bimeze bite, ese ni ukuye kuri kw'amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Reka twifurize kugubwa neza, mwabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Isezerano Verite ndabashimiye cyane.